Kajing puli na kasiti balay jong uyo anis bakun. Kalenong kabasan kadukot bapra. Ko kayus ba ye. Kalong kabadi kabapile haba pi ai kajing syakri parabangin. Kam tam miya kinong way. Kibelasaki ya kajing jong pi hakamat kabalang. Pinle bahashibun banirap eki. Ha kajing lait lenti jong ki hakurkom kabaya daydur bat kajing syakri yaw blay. Naba kilalit yalam nakabanta ka kerteng jong u. Bat ki kelam pediang ai na kiriu bom ngaj kumta ngidei men kersyan ya kum kini kibriu bangin dublong ki paranong trei ha kajing shisha. Kaktien jong utrai. Kajing puli naga gospel bakhut kat kum ulukas kalenong kabakat pra kadukot kabaningkong hadu bapra. Ha kata kapor uji su layathu halaki senrani kane kaparshi bakidei banduai barbor bat bakim dei bandu jingkermen ulaong hakaway kasinong na don way nong bisharu ubam septing yaw blay pat ubam kan snap yaw briyo baladon hakata kasinong kariw kantay kabayawan siya uda kabaong bishar hok nga persya unong banben jong nga slam utaw nong bishar umtre Henry kam hadian ulaong haladi wat langam septing yaw blay bat ngam kan snap yaw briyo Henry namarba kani kariw kantay katliaya nga ngan bishar hok eka lem kumta kan pendik nga dakaba yaiwan si yaiwan nang tau trai laong tos ngap ha ya ke kabaw nong bishar bom hok ula ong hato ublay unam bishar hok yaki belajit jong u kibayam karpat u pat sngi bat miet hato en pen slem ban yarap yaki ngaong hapi un bishar hok yaki si sendon Henry habau kun ubriu uan hato unsyam jinget haka perthai ka gospel jong utrai.